Asikubingelele ke sikwamukela siphinde sibingelela umbukeli ke ngasekhaya njengamanje sihambele endaweni ke yasophongolo kaWard 12 la kaWard 12 ke azithukulo bonophethe soba khona ngomhla ka2 ngokusithatha usibeke baniye khona ke nathi ukuhamba kule ndawo ubona ukuthi isimo sihamba kanjani uma kwenzeka uthola ukuthi abahlali balapha abantheba banikeza ke leli vote ukuphi okulindelekile ukuthi liqhubeni kwenze ukuze namanye amawadi kwazi umthemba. Asibingelele kubasakazi bonke abakhona la sifuna ukubingelela nakubabukeli abakhona sisho ukuthi siyabonga nje ukuthi nizosibheka la sisemkhankasweni njengoba usho wokuthi kubuyiselwa ikhansela kwakunekhansela lalisebenza la eWard 12 ikhansela lalethwe uIFP ukuthi libe ilona elisebenza lapha lasishiya ke ngokuzuma kwasekusala ke isikhala uhulumeni akavumi ukuthi kube nesikhala esisele abantu bengazi ukuthi inkinga zabo nezikhalo zalo bazisa kubani. Sinohlelo ukuthi ke ngomhla ka2 kule nyanga le ezoqala sivala leso sikhala leso amaqembu afikile ke onke kanye nombutho wesizwe sithole ukuthi ke awu5 ama organization akhankasela lolukhetho kodwa thina njengokhongolose sithethe insizwa la yakwaHadebe okuyiyona esithembayo eyakhethwa ubuholi bakakhongolose ukuthi ayimele ukhongolose le ndawo sike salibusa ke noma sike saliphatha le ward before ukhetho liduru lapho sasikhona ubaba owasebenzela ngendlela eyisimanga kodwa mawungena la emphakathini njengoba nibuza nje hayi abantu bayasho ukuthi le khansela lahamba emhlabeni abakaze balibona kodwa futhi siyafuna ukutshena iqiniso lokuthi njengoba nathi singamakhansela kwenzeka nje umshophi kuIFP abantu okwakuyibona bekhethwe emawadini bamele iIFP abakhipha bonke o15 amawards bavele bafaka ama-PR babebekwe njengama-PR ngokwelist yabo bavele ke konakala yonke into endaweni yasophongolo kwaqatshanwa bodwa umphakathi waxabana wodwa kwaba nenkinga nje into okuthiwa i-service delivery igqoziswa yilokho kwezinye indawo ngangokuthi noma sakha amakomiti la okuthiwa ama-ward development committee asikhonanga ukwakha kahle ngokuqatshana sasifika abantu sebesilindile befuna ukusishaya njengomkhandlu ukuthi nenzani thina sikhetha ubani senisilethela ubani iyona inkinga esicabanga sibe khona kodwa siyafuna ukusho ukuthi ke abantu sebesithembisile siukhongolose basho ukuthi benze iphutha siyabaxolela ke nathi kodwa futhi nathi siyafuna ukuthi sixolise kubantu njoba singena lapha uma khona esikwenzile sangakwenza kahle siyaxolisa kubona bonke abantu basemhlabeni nalapha eWard 2 kodwa futhi siyafuna ukusho ukuthi okuningi sashiya sikwenzile singakho sithi cha siyazi manje ukuthi masifika nge2 siyalwina lokhetho lensizwa lesikhithile yakwaHadebe izoqhubeka la kwagcina khona thina ngale yathemb leya sifuna ukusho njalo nje ukuthi siyabagqugquzela abantu umoya wokulowa kwaba khona la kodwa usekho siyabagqugquzela abantu ukuthi ngobuningi babo ngomhla ka2 abaye bosebenzisa ilungelo labo izolo ke besicelebrate ke wona lamalungelo noma sesingena sisithi hayi noma kuthiwa nje awusithandi thina njengokhongolose bathambi yo exercise ilungelo lakho lokuvota bese uyivotela uthanda ukuvota khona siyakucela ukuze ivoti lakho lingaweli olwandle lihambe novotela ukhongolose uzokwazi ukuthi ubone intuthuko uma uvotela ukhongolose uvotela intuthuko ngizothi asiphethe ukuthi ngazi khona umuntu uthi mina angiyinye ukuyovota kanti ngesikhathi engakuyovota akazi usevotile ngoba la ngabe engavotanga nje bakhona abazowina kanti ivoti lakhe leli belezoza mhlawumbe ukuthi kuwin lade befisa bebewina oyena mhlawumbe ubaqhubeza ukuthi abantu xa uvota kubalekile nokuthi uvote kodwa ukuvota kubalekile njengoba ngisho nje nawe uqinisile uma ungavoti wena khona uzovota le inkinga zakho ofuna ukuthi zixazululeke uma ungavotanga ngeke ixazululeke ngoba lo muntu omthembayo ukuthi uzoyixazulula awumvotelanga ireason yokuvota yokuthi ufuna lo omthembayo ukuthi angene ukuze akukhulule inkinga zakho kodwa ngokukahulumeni masekuvotiwe asibe sabuka ukuthi wena njengoba wavotela iIFP yadliwa sekufanele kulowo muntu loyo siyashintsha thina amakhansela sibe uhulumeni sekufanele nawe ongangivotelanga ngikuservice ukuthi ke phela yikho ukuthi phela uma uthi ivotela umuntu loyo omthembayo uzokwenzela kuba lula kakhulu ngoba vele uyamthemba nanokuthi ke intando yeningi it's about that ukuthi nanti iqembu noma nayi organization esicabanga ukuthi ngenza impilo zabantu zibe ngcono bayathemba ke lapha neprovince bayasho impela khona bakhala nje ngento yezindlu
bathe bebonile ziyaqala ziyaziwa la khona abakhala ngento ethinta into ethinta imigwaqo bayabona yenzeka la imigwaqo eyinkinga yile migwaqo efanele yenziwe umkhandlu wakithi kuthiwa ama-access road hayi la itshele ejuba kubolile kontumbane kubolile komabopha kubolile ngenxa yokuthini imali kithini iphelile ukuthi iphela kanjani idingo engaphelile hayi ngiyonixoxela ngelinye ilanga sesiphethe amabhuku omkhandlu kodwa nje siyafuna ukusho ukuthi ke u-ANC it's about service delivery simcelile kumfowethu ukuthi la kwaKhongolose asibafuni labantu abathi masebekhethiwe bemilwe amathumba emaphake bebe bakhulu bebonwa ngama-appointment no uKhongolose uyabafundisa abantu bawo ukuthi kufanele njalo behlale bekubantu naleyo connectivity okufanele inganqamuki whether ukhethiwe noma ukwakhethwa hayi siyamthemba futhi siyathemba solithatha leyo ngomhla ka2 ngomhla ka3 nje nize sizo celebrate siyabonga kakhulu